Katanat ka koit ka kia jong ka West Castle District. Kala pentikina ba hadu menta ka sngi kila don hodo ars pa iwengot ki breu ki bade ki nong shuk ka West Castle District ki bapule batre shabar ka jala ki balawan phai menta shala ka jong ka district. Nakaliang jong DMNHO ka West Castle District i Dr. Ambare laitu ba nakini ki shispa kat prangot kidai ki bawan po ka jala ba per jong ka North East. Kat ba nyop songot kidai na po Chennai nyongot na po Gujarat bat arngot kidai ki bawan na nang ba Delhi. Ilapon paru ba gini ki ars pa iwengot shwa ba kin rung po ka jala lalek syuai kara piteh sapok bernihan bersyua bikin rung hapok ke distrik lalek biang kita sapok lingdok masih mairang ni kita ni kemun hadu pakat hatari ubunai basan ada jarang kau ni napo North Eastern State kedai sispak katra na Chennai kedai nyuso na Gujarat nyu karena Delhi anu dia ki bikin lek home quarantine di bikin lek home quarantine ni habis ni community quarantine center jongki dan dan perlu mentak dia untuk ibadah lapok di institusi quarantine itu bang yang gaya bahasa betul dari keberadaan juga sistem juga atau dia indah di hantai kemudian kita laksa untuk quarantine kita masuk ke minum biskuit kita mengejar bawa sudah malah kita sedang sampel jongki tambah report kalau minta. Habaya kerenpat Deputy Commissioner ke West Castle District ubat tilingwa Raitu ba katkum kites balale lalap bakine boro kim don kono dak pen baki shitom bat mentai kladon haka quarantine center ba per ulapun paru ba hadu mentai kladon hadu khatlai tiliki institutional quarantine center hapo ke district bat ka sarkar kalapan biang ka bam ka di kat bayi kitu ki basa quarantine halaki jongki ki sempat la ai ki daga dry ration shushu ulong rubai kini ki bala deb ban le ka rapid test nadu kini ki sngi balala on le biang ka RT-PCR haka arpsan bat arpun retrik mentau benai kat bayi gitu ki berang wan temai on le no baik daga RT-PCR test. Ya ka jing test yaki ladap test lupa hapo bornihan. Te la syam ba kim dan gono ka jing sitam lani gono ki klempen i gono ka dak jing ba ki sitam te kumta lawan yalam ki bor kha chine bat menta ki dangdon haki quarantine dan bun lagi di bawah ya ika quarantine hayeng lah asam rajang mat dan ru ke ba ki la kisnyong ki thawi ki la pen bai ye ki jakasa jong ki haki yang darbar bat haki yang school bat kia menta ki la sa la ki jong kisnyong jong sarkar menta ki la don khalai ki ki ongkis institutional quarantine centers khalai ki ya gitu ki bahasa ka institutional quarantine centers ka jakasa bala pen penbiang daga sarkar ya gitu ngi ai da ngisam da gini ki jimbam ki bala adap set lupa andre ya gitu pada ki bahasa ki sinong lajong ki yeng lajong ngi ai ki daga dry ration tang hakato sipor ka por barang sedang kaslem ro tang arsni kaslem andre menta ngilapin kre lupa hakasi bagiwan lada kimon ban sim nak lupa ru lala ban sim lada ki kia ban ra kimla ban ra ban ket ni sapen poi pada sapen buat pada kaju kasni lani hakasni next day habar ni han kile yang rapid test hakti kita wala ada te yakini ki bala le rapid test ha ka arfusan ban arhundre tare ngin sale biang yaki sasisien da kene ka test ka bakham janai ka baki on ka ta ka RT-PCR te yakini ki bandangwan thamai nadu siben ngin le lupa no da ka RT-PCR test